салом ва ҳафтаи наватон ба хайр бошад бинандаҳои азиз. барномаи навиди бомдодӣ аст ки бо охирин хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳон тақдими шумо мешавад. имрӯз 27 декабр аст ва сархати хабарҳо. Эмомалӣ Раҳмон ба Русия рафт. Қирғизҳо мегӯянд назорати марзро пурзур карданд. ва як тоҷикистонӣ беҳтарин хайркунандаи Русия эълон шуд. Эмомалӣ Раҳмон раиси ҷумҳури Тоҷикистон рӯзи душанбе 27 декабр барои иштирок дар нишасти ғайрирасмии сарони кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил ба Санкт-Петербурги Русия рафт. Дафтари матбуоти раисати ҷумҳури Тоҷикистон иттилоъ дод ки дар ин сафар Эмомалӣ Раҳмонро вазири корҳои хориҷӣ, ёвари президент дар умури равобити хориҷӣ, вазири мудофиа ва дигар афроди расмӣ ҳамроҳӣ мекунанд. аз ин қабл дафтари матбуоти Кремл хабар дода буд ки дар вохӯрии ғайрирасмии сарони давлатҳои аъзои иттиҳод ки рӯзи 28 декабр дар шаҳри Санкт-Петербург доир мегардад, 9 нафар сарони давлат ва ҳукуматҳои кишварҳои аъзои он ширкат мекунанд. даъвати роҳбарони кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил пеш аз соли нав ба Москав як одати деринаи президенти Русия Владимир Путин аст ки дар ин созмони сиёсӣ нақши аввал мебозад. иттиҳоди давлатҳои мустақил баъди пошхӯрии иттиҳоди шӯравӣ таъсис шуда ба қавли таҳлилгарон ба узвияташ ҷумҳуриҳои собиқи шӯравӣ дохил мешаванд ки бо Москав ва Кремлин ҳамкориву шарикии стратегӣ доранд. мақомоти қирғиз хабар доданд ки рӯзи 26 декабр назорати марз бо Тоҷикистонро пурзур карданд. хадамоти марзбонии Қирғизистон дар хабарномае гуфтааст ки рӯзи 25 декабр марзбонони тоҷик дар мавзеи баҳсии марз минамёт гузоштанд ва дар рӯбарӯи деҳаи Дамба ва мақсад ҳузури бештари низомиёни тоҷик мушоҳида шудааст. мақомоти тоҷик ба ин иддаои ҷониби Қирғизистон вокуниш накардааст, вале рӯзи 24 декабр Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон марзбонон ва шаҳрвандони Қирғизистонро дар амалҳои иғвоангезона муттаҳам карда буд. мақомоти қирғиз ҳамчунин гуфтанд ки гӯё рӯзи 25 декабр шаҳрвандони Тоҷикистон дар роҳи Ош, Бодканд, Исфана ба мошини шаҳрванди Қирғизистон санг заданд ва барои ин марзбонони қирғиз сетири огоҳкунанда паронданд. назари мақомоти тоҷик ба ин ҳарф низ маълум нест. маъмулан мақомоти тоҷик бо таъхир дар бораи муноқишаҳои сарҳадӣ хабар нашр мекунанд. дар вилояти Панҷшери Афғонистон садҳо нафар ба хиёбон баромаданд ва алайҳи Толибон эътироз карданд. онҳо тобути ҷавонеро ки гуфта мешавад аз ҷониби Толибон дар як деҳаи ноҳияи Анобаи Панҷшер кушта шуда буд, бо худ ба маркази вилоят оварданд. пас аз вуруди Толибон ба Панҷшер дар моҳи сентябр бори аввал аст ки сокинон даст ба эътироз мезананд. аҳмади ҳанӯиш, як тан аз рӯзноманигорони маҳаллӣ, дар суҳбат бо Радио Озодӣ гуфт ки эътироз аз ноҳияи Аноба оғоз шуд ва теъдоди эътирозгарон дар ҳоли афзудан аст. ба гуфтаи ҳанӯиш, Абдулҳамиди Хуросонӣ, масъули амнияти Толибон дар Панҷшер, эътирозгаронро ба оромӣ даъват кард, вале касе ба ҳарфаш гӯш надодааст. дар наворҳое ки дар хабаргузории Омоҷ Ньюс нашр шуд, эътирозгарон шиёри марг ба Толибон ва зиндабод муқовимат садо баланд мекунанд. Абдулҳамиди Хуросонӣ, масъули амнияти Толибон, дар суҳбат бо бахши дарии Радио Озодӣ гуфтааст ки ҳоло маълум нест ҷавон аз тарафи кӣ кушта шудааст ва ӯ ба мардум ваъда додааст ки кушта шудани ин ҷавонро таҳқиқ мекунанд. дар пасманзари нооромиҳо дар Афғонистон, сафорати ин кишвар дар Тоҷикистон тасмим гирифт барои кӯдакони паноҳҷӯёни афғон дар Тоҷикистон барномаи тафреҳие ташкил кунанд. кӯдакон дар баробари барномаҳои фароғатӣ ва рақсу бозӣ аз мушкили худ ва ҳамсолонашон мегуфтанду дар васфи ватани худ суруд мехонданд. ин порае аз намоишномаи кӯдакони афғон дар Тоҷикистон аст ки дарду мушкили мардуми кишварашонро тасвир мекунанд. достони намоишнома ҳаёти оилаест ки дар он падар монеи идомаи таҳсили духтар шудааст. духтар мехост табиб шавад, касе ки дар охир падар ба ӯ муҳтоҷ мегардад. намоишнома дар доираи як чорабинии тафреҳӣ ки сафорати Афғонистон дар Тоҷикистон ташкил кард
به نمایش گذاشته شد. نشان بدهیم به گروه‌های تروریستی و کسانی که مانع تحصیل زنها به دانشگاه و کار می‌شوند و کسانی که تصاویر زشت نسبت به مردم افغانستان، نسبت به تاریخ افغانستان، نسبت به فرهنگ افغانستان به جهانیان انعکاس میدن. این محفل نماینگر از این بود که ما نشان دادیم که ما او مردمان نیستیم، بلکه ما مردمان هستیم که مولانا را به جهان تحفه دادیم، رابعه بلخی را به جهان تحفه دادیم، سرزمینایی هستیم که از تاریخ درخشان برخوردار هستیم. بنان اون طالبان از هر چیز که دلشان میخواه و تفسیری هست دل خود و هست فکر خود از دین میکشن و از اسلام میکشن و در برابر زن خشونت میکنن، در برابر اطفال خشونت میکنن، مردم به کار نمیگذارند. کودکان در اینجا به نمایش شعارها از طالبان حق خود را طلب کردند. آنها طلب داشتند که به همسالانشان و دختران در افغانستان اجازه تحصیل بدهند. من خیلی احساس خوشی دارم که در پیش هموطنان عزیزم می باشم و خیلی دعا میکنم و آرزو دارم که وطن ما خوب شود، که ما به وطن خود بریم و از این بی سرنوشتی خلاص شویم. در این محفل کودکان پناهنده های افغان در برابر برنامه های فراغتی و رقص و بازی از مشکل خود و همسالانشان می گفتند و در وصف وطن خود سرود می خواندند. پیام اصلی این کودکان هم رسانیدن مشکل خود به جامعه جهانی بود. سازمان جهانی می‌خواهیم که برای اطفال افغانستان توجه کنند و برای اطفال افغانستان نان، غذا و مهمات پوشیدنی و همه چیزا را برسانند و دیگه آرزوی من است که افغانستان آرام شود و ما پس به ملک عزیز خود برگردیم. بعد به قدرت آمدن طالبان در ماه آگوست حال مردم افغانستان تباه شد. به گفته سازمان ملل تقریباً 1 میلیون کودک نیز به خطر استعمال غذای ناکافی روبرو شدند. بعضی از کودکان پناهجویان افغانی که در تاجیکستان هستند از تحصیل دور ماندند و یا دسترسی به تحصیل را ندارند. سازمان تانگ جهانی دنیای زبانها که به حمایت حقوق مهاجران در روسیه مشغول است، جایزه سالانه‌اش بهترین شخصی دست به خیر سال 2021 را به فردوس نعیموف، یک صاحبکار تاجیکی مقیم شهر مسکو تقدیم کرده است. در مراسم تقدیم جایزه ها این جایزه را به حامی حقوق مهاجران تاجیک محمد صابیروف سپردند. فردوس نعیموف را یک صاحبکار دست به خیر توصیف می کنند که همیشه به کمک مهاجران تاجیک و هموطنهای نیازمند می رسد. ولی حامیان حقوق مهاجران در روسیه می گویند فردوس نعیموف بین مردم نیازمند فرق نمی گذارد و نه فقط به هموطنان خودش مهاجران از تاجیکستان کمک می رساند، بلکه به هر نفری که با امید دستگیری درش را می کوبد دست یاری خود را دریغ نمی دارد. سازمان تانگ جهانی از جانب حامی شناخته حقوق مهاجران زاده تاشکند ولنتینا چوپیک تأسیس یافته یکی از سازمان های قوی ترین در عرصه حمایت از حقوق مهاجران در روسیه به شمار می رود. بخش یک روز تاریخ را در تهیه همکارمان خیرامان بقازاده همراه می بینیم. 27 دکبر سال 1929 با یک قرار رهبری حکومت اتحاد شوروی یوسف استالین در سراسر این کشور تأسیس کلخوزها شروع شد. در تاجیکستان تا سال 1937 3900 کلخوز و 20 سوخوز عمل میکرد که اساساً با استحصال پخته، یک محصولات استراتژیک کشاورزی مشغول بودند. کلخوزها از سوی مشکلی بیکاری در دهات را سبک و رشد اقتصادی و کشاورزی تاجیکستان شوروی را تا اندازه تامین کردند، ولی از سوی دیگر به خاطر کار کم مزد و سنگین و تامینات ضعیفشان مورد انتقاد بودند. 27 دکبر سال 1932 در اتحاد شوروی نظام پاسپورتی جاری شد که قدمی جدی برای به قیدگیری و زیر نظارت گرفتن شهروندان این کشور به حساب می رود. شناسنامه یا پاسپورت SSR از 16 سالگی داده می شد. دولت شوروی پاسپورت را برای نظارت از حرکت و
сафарҳои шаҳрвандон ба хусус ба хориҷа ҳамаҷониба истифода мекард. 27 декабри соли 1979 артиши иттиҳоди шӯравӣ Афғонистонро ишғол кард, ки бо маҳкумияти Созмони Милали Муттаҳид ва ҷомеаи ҷаҳонӣ рӯбарӯ шуд. Москав дар Кобул ҳукумати коммунистиро нишонд, вале бо ин вазъият бисёр нирӯҳо аз ҷумла Аҳмадшоҳ Масуд ва тарафдоронаш розӣ набуданд ва бо ин низом ҷангиданд. феврали соли 1989 шӯравӣ аз Афғонистон берун шуд ва танҳо бо гузашти 10 солаҳо Русия эътироф кард, ки амалиёти Афғонистон як хатои сиёсӣ будааст. бонки миллии қурби асъоро барои имрӯз чунин таъин кардааст: $100 1130 сомон ва 1000 рубли русӣ 153 сомону 80 дирам аст. бинандагони азиз, фурсати ҷудо намуда барои барномаи Навиди бомдодӣ ба анҷом расид. худо нигаҳбонатон.